Unongwad RTI ka jela uba dispersing rani haka khatsau terik uleber ula pensyai paitba halor ka kaipon kaba ula yo lingba ka jingwan RTI jong u ya ka sanphawa jatingka nakabantai ki Bahaïing bila Khlad nakadaw jong Khñiang COVID-19 haka ba uba rani ula ong. Te kumba penken mau ya pi kan negeri ka RTI bangala file la slam te ngana yo report na ne banai baar nyo terik feb arja alfulai te gane kumba sukan mau ya pi ba gane kari direction jong Supreme Court haka lai ko terik banai bandriu arja alfui ba nak jang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na sanphawa jar ya gi Bahaïing jong kitu gi bayap now covid Ulayat ru baka disaster management ka sarkar jela lingba ka kaiphat bala pha shu kala pentep bala dab island ya ka pisa sya kitu gi Bahaïing jong gi bala Khlad na Khñiang jingpang COVID-19 ha ka baya ka pisa kala poi Haduh hinriu Klur hinriu phonriu lang tingka te nakalang ni ka disaster management ka government of Meghalaya ka inform yang ka ong ba ya gini ki sanphawa jar ladep Aisha Baroh kitu gibriu ki ba yap now covid te ka total ka bala ai ka Baroh kitu ki yap ka poi Haduh nriu Klur nriu phunriu lak nriu Klur nriu phunriu lak Uba rani ulayat ru bagi dan ki bala ujor shu bagi empat yo ya kata kapisa bad ula kenturu bagi deben pentep shu lani banlet jaka revenue disaster management mar babu nga yo complain kita kan de ba sujler mga ndre ki don ki witness ki ba claim yo ya sa san khoja tingka te kentu leng ba ni ka first statement ka banga aim ta sni ba Baroh kitu ki bomyo subha pentip sanga lane phila ban le direct ha kan ni ka Revenue Disaster Management Department of Government of Meghalaya pilih pan ya ka hok jong phi namta tu ki Bahaïing jong phi ke bayap alor ke jing don dunia COVID-19